dukoranije inama y'umutekano kugira ngo dusuzumire hamwe ibitera izo mpanuka ndetse turabire hamwe ko dashobora kubona nabo izo mpanuka zivako ndetse turabe n'imyanzuro twofata kugira ngo duhagarike izo mpanuka. Dutegerezwa rero gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo izo mpanuka zihagarare. Kubiba i Burundi cyangwa ibivugirwa i Burundi numva nta kinini nkwiriye kuba mbivugaho cyangwa ntabwo byantwarira umwanya kuko n'abandi banyarwanda ntibikabatwarira umwanya munini. Ntabwo bikwiye kuturangaza, dukwiye gukomeza gukora ibyo twebwe dushaka gukora byubaka igihugu cyacu. Bibye bitandukanye n'ibyakwambuka umupaka biturutse aho ariho hose bikinjira mu gihugu cyacu, ariko ibivugirwa hanze cyangwa ntabwo numva twajya mu bitutsi ngo batukane tubasubize twese tube kimwe tujye mu gutukana. Ntabwo ibyo numva nabijyamo, nta n'umunyarwanda nabwira ko akwiriye kubijyamo. Njye numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda. Nibyo navuze hariya, uwampa ngo babigire vuba uherekeye ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza, ariko wangirira ngo babigerageze. Hajya rero nimba mwebwe amenyesha makuru mutarabibona, hajya leta y'u Burundi irazi neza yuko twayibabaje, irabizi yoyo. Iyo leta bayihagarikiye imfashanyo zose bakarama bayibwira ati urazogenda kuraba bariya mutavuga rumwe, abantu baricara ngo abanyepolitike ngo baragenda ngo ntaco bamaze ngo nta nico barashikako. Abanyepolitike b'abarundi barafise igikorwa kinini, washaka si twebwe twenyene, nta nizo kuvuga uri MSD yonyene, n'abanyepolitike bose n'abari mu mihamwe ataharanira inyungu za politiki ya twita societe civile, bajya bose barafise uruhara mu ngorane leta ya CNDD-FDD ifise uno munsi. Kandi leta ya CNDD-FDD ntiyorohewe. Murashobora kwibaza ko yorohewe, mugabo ntiyorohewe. Ariko icyo tutaragerako gusenyura CNDD-FDD, ivyo nivyo inzira iracari, mugabo ivyo tumaze gukora ni vyinshi. Ijya essence bura irafise ivyivako, ajya amadevize ataboneka muri ruze birafise igituma, mugabo ivyo tumaze gukora ni vyinshi. Twirwaneho bakaba bafashe imisozi iringaniye yo muri groupement ya Bijombo, ngira ngo mu bice bigiye bitandukanye twakomeje kugenda tubivuga, ariko uyu munsi bafashe agace kitwa Masango. Na agace ngo k'ingenzi cyane, iyo ukarimo uba witegeye umujyi wa Uvira neza, ndetse urabizi ko umujyi wa Uvira ufatanye na Bujumbura mu kibaya hose ubu hareba, ku buryo byanateje panike cyane muri Uvira, bavuga bati se M23 iri bugaruke muri no mujyi wa Uvira cyangwa se irafungira ahangaha, kuko kuva muri ibyo bice rwose ujya Uvira ngo ntabwo ushaka gufata kilometero zeneze 20 winjira mu mujyi. Ubwo hano Masango rero kandi hari amateka mabi, nkuko nahoze mbibona bari hari muri Republika Demokarasi ya Kongo babigaragaza, ba mayimayi ba Bishomboke ngo bagiye bica abanyamurenge mu bihe bigiye bitandukanye, nka izindi bakazigurisha, ku buryo muri bino bice rero kuba twirwanayo ndetse na M23 bakomeje kubyigarurira
hari uburyo bigenda bisevinga ubuzima bw'abaturage. Ubwo tukaba dutegereje kureba tuvuga tuti ese nyuma yaho haraza gukurikiraho iki, ese barinjira Uvira kuri no shuro bahinjiye byagenda gute, kuko murabona gufata bira bice bikikije hariya se ku ruhande rwa FCM 23 nubwo ari wazalendo ngo zacokoje kwirwara na M23 igati bashukusha umukana bakegera imbere gufata bira bice ngo begeye imbere. Urumva ni kwa kundi umuntu akwirukankana ngakabura imbaraga ziri bumusubiza inyuma kamurenza aho yaguhereye. none weho akakwirukankana ukirukanka wagira ngo ukumva ariko uyu muntu aranyukankana izo strategy mwe muziretse izo twese twirukanka. Urabona nabahoze mbabwira amakuru y'impyisi mu kabire reka tubabwire kuko uko niko byagenze aho bakaba bamaze kubatombe umwanzi kituzi yageze niko kandi aho duhagaze ubu ngubu no kuvuga ngo ntibagire ngo none turi kureba Uvira ni hafi umuntu ashobora kurangiza ucye kamarangiza isamaki turamenya kara gasamaki turamenye se hagati ya Uvira na Baraka ntezo akarira mbere hariya bivana naho bazoducokoza bikuri bimwe gucokoza twebwe nta kindi sizo dukora niba cokoza turaba tugiye kandi bitegura ko tuyirya nukuvuga ngo Uvira batangiye twaryibu ababaraka batangira icyo twabwira abantu nuko bagomba kumenya kuko brokisi gikomeje abantu batekereza ngo twakuyeho mikenke abantu baye bagenda bakagera muri bijombo ngo inzira zarafungutse inzira yakaziba ntirafunguka inzira y'Uvira ntirafunguka ndetse nabazana ibyashara baturuka Uvira bazamuka kibari mu gushika nkuko bikwiye benshi barafungwa bagakubitwa bakishwa bakanyagwa kandi ko baranyagwa n'abazalendo n'abarundi na FARDC mureka abaturage bazamuke nimbe banze iyo nzira turayishaka yuko dukeneye kuko dukomeza kunywa kandi abazalendo bamaze gushinga igipolisi fano batabaze gukomera abazalendo nubwo bazoshinga ikivuye muri Amerika ndikizoreka kurasa no kunyanyasa abaturage nyine ndavuga ko bamaze gukomera nk'umutaba mu kibashoboye bariya naba petit joueur mwese wowe nk'umuntu yorasirwa hano akinjira muri mukoko umara kwamubwira ngo uriya tumuhagaze hejuru tukaza tumurasa mu ruhori ubone uzahagarara bariya nabana bacu nabapfurero nababembe nabaturanyi ico tse tubabwira nuko babwira ngo nibarambika imbunda cyangwa tubaratse bariya kubarasa n'utuntu duto cyane tuzobakubita rimwe kandi noneho tugiye guhagarara kuri ruhuha tuzoda tuzuka turangiza Tanganyika buri gitondo n'umugoroba namwe mwibaze yuko kugira ngo muzoyihore iruhande twebwe tutayigera iruhande niyanyuse mwarayitwite murayivyara wambye ngo kompa wajyaga dusha muri ruhagisha kwitura muri Tanganyika neza cyane muri Tanganyika neza yozi kubita kwibarabara yo kubita muri Tanganyika yo kubita iririya barabara ryerekeza muri ntuze iri barabara risha za makobora bazahita muri Ruhanga hariya hose twoza dukubita kuri Murongwe twokubita Gasenga twokubita ahantu hose ariko ico dushaka twebwe tuzi yuko hari abaturage Bujumbura ibaye tombe reka hano mbabwire inkuru nziza kuba opposition cyangwa ku bantu bashakaga revolution evaluation impinduka mu Burundi niyo mbari yishuro ni ugiye gufata Uvira Baraka kumva zuko Amerika yamaze kwemera ibiturire bayihaye no kuvuga abanyamerika niyo mbare yamaze gutangaza cyangwa kwemeza ko agishika ku butegetsi bwa butare bwajyaga mu Bushinwa Delegite Washington no kuvuga Sultani Makenga Nord Kivu na Sud Kivu bwa butare aho bwanyuraga hose Delegite ya Amerika bamukingira ikibaba Kongo ayicemo kabiri. Uyu niyo mbaragiye igihugu guhita abarundi mwitegure guhita mutangira kwiga mu Cyongereza. Ibintu byo kwiga mu Gifaransa bayi Haruna. Ibujumbura habaye inama y'ikibirira ko y'umutekano mwikanzi iki habaye iki. Abadede reka mbwira imbonera kure ngo uzi ubwenge abahunga. Harimo wambwiye ngo kutagihanura. Manura ibiri kuba manura ibibaye manure ibyashitse. Duhanura nza ntabwo duhanura ibiri kuba. Hano irebere n'amaso yawe urahita ubibona. Nukuvuga iyi shuro M23 ko yamaze gushika muri Uvira mu birometero 12. Negociation yihari no umwiteguro suko abarundi mukomeye mu gisirikare cyangwa mu gipolisi cyangwa mu gukingira abadakingira amasoko
abadashobora gukina politike ngo igitoro kiboneke, amahera mvamakungu aboneke, n'amasi mvaruganda iboneke, ibyo kuvuga ngo murakingira abarundi ibyo ni ukwidigadiga, ukeneye gutwenga agatwenga undi akabyihoza. Ni ukuvuga rero niyo mbare agiye guhabwa espace muri Uvira, espace Baraka, intwaro baziharunde, nibamara Sultani Makenga na niyo mbare arajya avuga ku itangazamakuru kuri social media, ariko abaredi tabara bagiye kurwana intambara ya nyuma binjira i Burundi. Ofete nta mipaka ihari, nta mipaka ihari hagati ya Sultani Makenga na General Godfrey Niyombare, nta mipaka ihari. Umuntu arajya ava Goma, Bukavu, Uvira, za Warikare, za Sake, Bujumbura, Saka Plage, Tanganyika ni yabo. Doke aba bagabo bagiye kuyobora ibihugu, by'amabuye y'agaciro. Hano hagiye kuba show, hagiye kuba ubuzima budasanzwe, koko bamaze hafi imyaka n'imyaka bibereye mu mashyamba ya Kongo, bababaye bari kwiga, bimeze nk'uko Kagame yamaze igihe yiga. Murabona imyanzuro ye n'ubuzima bwe ntabwo buzamo ndagaswe, reka ibintu byiwe biri mu rutonde. Hano abanyamurenge urumva bari kwikina amatavu bavuga ngo harya ifi ya mbere tuzayirira ni Uvira, ngo ni Baraka, ngo aho badushotora bwa mbere niho turi bujye. Ntawe uri bubashotora, ahubwo bafite amakuru, bafite message, bafite ihumure yuko Amerika igiye kureba ku ruhande, hama Emi gakora ibyo ishaka, Red Tabara igakora ibyo ishaka, Neva gasakuriza mu ngunguru akajya avuzigiriza urwamo mu kibindi nakwambi. Aha rero ni ukuvuga Red Tabara yo yabanje gukina politike yo kwangisha Evariste Ndayishimiye abenegihugu, kandi koko yabigezeho. Abenegihugu b'u Burundi baragowe, bararushe, bari mu kaga, bari mu mage, bari mu ntambara kandi z'ubutunzi, z'ubukene. Hano kugukuraho rero umuntu wese azaba avuga ati ngize amahirwe wadukize Evariste Ndayishimiye, umukomedi. Neva rero yarasamaye, ntiyamenye ibiri kuba, ariko ibiri kuba niba ugiye kubona nyamwanga kumva, ntiyanze no kubona, amatwi y'impene yumva, cyanze kumva icerekwa. Iyo ni imigani y'Ikirundi, uhenera umubanyi ntafutura, ariko mwebwe mugaragaje umwoyo, ni ingorane yanyu. Twarasemereye amezi n'amezi ngo tukebura abarundi tubabwire, by'umwihariko abadede, ngo mufata ngo nk'inyenzi. Abandi nabo nabonye baza baravuga ngo none ga mu busanzwe mubwire imbonisi, imbonerakure zibe zishaka umwobo zigomba kwihishamo, mubwire imbonerakure zishaka umwobo zijyamo. Red Tabara yaje uyu munsi. Inama y'umutekano yabaye. Kubera iki Reveriyani avuga ngo ni ibintu bisanzwe, ngo ni abasuma, ngo ni ibiza, ngo ni impanuka? Iyi nama y'umutekano yateranye, ikibazo noneho kiri grave. Noneho rero abasendidedefudede guverinoma yabonye ko umwanzi ari mu gihugu, ngira ngo noneho ubu batangiye gukanguka. Ubundi mbere navugaga ukagira ngo ndi kubwira abantu ngo batumva, bakavunira ibiti mu matwi. Ngewe abana bahaze, ngewe bariga, ngewe leta indihira byose, ngewe mfite byose, ndabirabe, abadandaje muri abasazi, ni murima amavoka, kudandaza nta mumaro urimo. Ubu noneho byahuhutse, bibaye bibi koko. Neva yahamagaje inama ndetse n'abandi bose. Ubu harimo inama y'umutekano, harimo inama idasanzwe y'umutekano mu gihugu. Iyo bavuze inama y'umutekano bivuze iki? Bivuze ko ntawe, bivuze ko umutekano watosekaye. Hari inama y'umutekano mu Burundi, nta mutekano uhari. Ubundi mu busanzwe iyo bavuze ngo inama y'umutekano, banze wiyumvire izi video, banze wiyumvire. Iyo bavuze ngo inama y'umutekano, inama y'abajejwe umutekano yateranye. Ni iki cyabujije umutekano Burundi?
ni iki kiri gutuma abarundi baburira umutekano mu gihugu cyabo ngo bakobokeye bakavunikira cyarabavunnye none babuze umutekano batumije inama y'umutekano babibonye ko Uvira igira ifatwe Baraka igira ifatwe batumije inama y'umutekano murahitamo guhunga cyangwa murahitamo kuyamanika bababogoze iyo ingoma ya Kagame irabananiye ubiyanyu mubonye ko iri mu mazi abira noneho mwabonye ko ibintu biri seriye ya Red Tabara mwasuzuguraga ngo n'abantu 200 bitumye mukoranya inama neva byamugoye kandi byongeye biramugora kandi nakamaramaza ubandanye wumviriza nakamaramaza ni n'agahinda mu busanzwe ntabwo bikwiye kubona igihugu cy'u Burundi gifite inzego zose bavuga ngo kirapanze ngo inzego ngo zirapanze ngo igihugu ngo kirapanze ngo cyaratuvunnye nta kukukuma imukorako tuzagitwara imyaka 1000 ubu noneho inama y'umutekano yateranye koko barasogerejwe imbibi zafashwe cyangwa se imbibi zirimo umwanzi cyangwa se aho nakita mu matwara y'u Burundi noneho ubu batangiye kumoterwa guhumurirwa ubu batangiye kubona ko ibyo Prophète Martin nababwiye bigira bibashyikira harimo wambwiye ngo kuki utagihanura ndahanura iki ibintu byasohoye ahubwo ko buno ndi kubabwira ibigaragarira amaso y'umubiri tudakwiye guhanura twe duhanura ibitaraba nayo byamaze kuba se umuntu arabihanura ibyashyitse se wabihanura ubibwira mbabwire ko Uvira igiye gufatwa kandi n'ubundi hageze mbabwire ibyago Imana izateza abadede bakicuza kandi nigeze mbwira Nevi nti iminsi 3 yegure biramunanira nukuri utagiye kwicuza nigeze mbwira na Tarapo ndabwira ngo ntiwongere kurasa muri Iran niwongera kuharasa rimwe gusa intambara izakubana ubukomba amazi niyabyumva none ubu nawe mureba hageze ubu Neva nawe akoranyije inama y'umutekano y'ikibirira ko kuko none ubu bari kubireba neza muratabaza Tanzania muratabaza ndi ko mwafuturiye umubanyi kandi nguhenera umubanyi ntafutura mwarafutuye birenze no gufutura ahubwo murahena murazokora none rero ngira ngo kubera ko M23 yagaragaje kuri seriye yamaze kwidekarara ko igomba gufata ibice byose birimo abarundi inama yateranye ikisasa Neva agiyeyo 2 babuze igisubizo ikisasa Prima agiyeyo 1 babuze igisubizo mu gihe cy'ukwezi kumwe masoko barayaturiye babirukanye ahantu hose babatsinza ahantu hose abandi nabo nabonye bambwira ngo none ga Prophète General Martin ngo inkotanyi ziba zaguhaye amakuru ngo ko ibintu uvuze bihita bibi ngo ko ibintu uvuga ngo tubikurikirana ngo bikarangira bibaye uko nyine oya Yesu bigeze bamubaza ikibazo baramubaza ngo uri mwene ndi ntawe arababaza ngo mwebwe se niba ndi umukozi w'Imana nawe uri we urabizi niba amakuru u Rwanda rufite ruyampa ukaba uri inkotanyi ukaba uri mu iperereza rya RDF cyangwa RIB cyangwa polisi mu mutekano ubwo naho turahaziranye nyine icyo nibimaze noneho rero twigarukira no kuvuga ngo Neva iri ni iherezo rya nyuma Everest Ndayishimiye navuga ngo ibi ni ibyago bimugwiriye kandi bimushikiye kandi atateganyije ataniteguye no kuvuga igihugu aragitanza gishubije mu maboko y'abatifuje atashakaga atarakeneye mu buzima bwe abadede rero bashyitse ku butegetsi bakajya birirwa babyina indirimbo ngo iyo mihimbiri irasara tuzabatwara imyaka 1000 twongeyeho 1000 iyo mihimbiri irasara ariko se bijya bintu muririmba muba mwasenze muba mubizi cyangwa ni uhaze wese ngo akawa mugani w'ikirundi bavuga ngo umukecuru uhaze ngo atamba n'imyenge y'inzu kamasijuye ariko hari ukuntu babivuga uko
abadede mugwara iyihe ngwara ku buryo abenegihugu babura igitoro kumva ni amahoro ukagifata mu minwe bikananirana bakaguhagarikira inkunga mvamakungu kumva ni amahoro ntunatabaranye vuba ngo ushyireho undi muntu mushya akine diplomasi ntari kugiha bunyoni ntari kugiha rwasi nagiha n'undi uwo ari we wese ariko avuga ibi bintu si amahoro ntunatinya ko bakwica. Hano rero Red Tabara yo igiye gutaha umwana ujya iwabo ntagira rutangira mwanze ko baza mu mahoro baje ku masasu umuheto mwanze ibiganiro mugiye kubyemera do jewe nitwa General Prophete Marite muze murebe ko mu minsi mikeya miki cyane ikimenyetso mbahaye ko Evariste atavuga ngo abo bose bifuza gutembagaza ubutegetsi twuguruye ibiganiro nimubone Evariste Ndayishimiye atabitangaje sinzongera guhanura muzavuga uti waravana we agiye kwemera ibiganiro ariko amazi yarenze inkombe kandi bo nibazabyemera bizahinduka nka biriya by'ikisasa Gisekedi avuga ngo noneho nemeye ibiganiro. Gisekedi yatangiye atemera ibiganiro atangira ngo atabishaka ngo adashaka kwicarana na Sultani Makenga Nanga Kanyuka n'abandi. Ubu noneho wageze aho yifuza kwicarana nabo yarabakatiye burundu ubwo gupfa. Evariste Ndayishimiye mbahaye iminsi arajya we yifuza kwicarana na Red Tabara kandi iyo itazigera ibyemera kuko mu buzima nabonye abama abantu bafata ibyemezo aba bantu bitwa abanyarwanda abo muri Nord Kivu na Sud Kivu kwa Makenga si la décision ntabwo basubira inyuma never baguteje ubukene baguteje ibibazo udashobora kuvamo mugiye kubaha ibiti cyangwa ibibanza bo muri Red Tabara amazi yarenze inkombe n'ubu hagize uca ku ruhande wo muri Red Tabara akavuga ngo nkeneye gutaha mwashima Imana ariko ntawe M23 mwarayibabaje Kagame mwaramubabaje Kagame yarakwihamagariye muravugana arakubwira ati kuri ingabo hariya uramunanira arakubwira ati ingabo zawe ziriyo urabihakana arakubwira ati none se mu majyaruguru y'u Rwanda ushakayo iki kumbi wacishije y'ingabo ngo uzuhiri ku butegetsi bwe ubona nyine ko sawa yarabyihoreye nkuko hano yagiye bigaruka hati mpura nifuza ndaribwa nk'abaperezida nimwakinye idiri ngo mwumvikane ubika FDLR uratangaza itangaza umuntu ukeneye gufata u Rwanda aze muheteri afrome atoze abasirikare special force mbohora abanyarwanda ivyo urabivuga arabibikara kwihorera sha atakugereye mu kebo atagushubirije mu ndumane Prophete Marite uzavuga utima cy'umuntu abiba nicyo yimbura ni nacyo asarura ni nacyo agira gute yemwe ni nacyo asarura. Sebarundi agiye gufata icyo bita umuhonjo kandi sha inkotanyi zizakubabaza RDF zakubabaza wo nyabo yenda se ari mubaza kuvuga tuvuze nabi urabizira ariko kereka niba barakubabariye ukazumva kuvuga ati turakubabariye ntabwo dufite igihe kuri Sebarundi cyangwa Kisasa ariko ariya magambo perezida w'u Rwanda yavuze ngo ntabwo ari amagambo yo gukina ibyo ntabwo ari komedi ngo umukuru w'igihugu akabivuga ishuri ebyiri ko azica undi mukuru w'igihugu zahiri ku butegetsi azatembagaza undi azahagarika Kisasa arasi Kigali. Ibyo bintu niba muzi ko RDF cyangwa inkotanyi cyangwa u Rwanda babitaye hasi bakabikandagira bakikomereza wihenze cyane. Uvira igiye gufatwa barakifatwa harahita hafatwa Burundi bugiye gufatwa n'amaboko nyamaboko ibikoresho byarateganyijwe bantu baricaye bategura umugambi bategura baze zanyu zose aho ziherereye mu Burundi barahazi nta kindi kigo gishyashya cyavutse imbunda mufite barazizi kirere cyanyu nta radari n'imwe nta cyogajuru na kimwe
none se ninde munyamerika uzavuga ngo Red Tabara ntitahe? Ninde munyaburayi uzavuga ngo Red Tabara ntitahe? Ninde muntu n'umwe wakitambika? Niba Angola yaraje Sadek kaze yasikaza ntihagarike M23, wibaza ko mu Burundi hatagira ibitoro? Nibyo bazaheraho barasa banabiturira, hatagira ibyo kuba. Ni igihugu kigiye kubamo amarira nk'ari muri Kongo, bari kubasubiriza mu ndumane ay'abanyamurenge bariraga bashonje, nyamara mugiye kuyarira. Kumwe abanyamurenge bajyaga birirwa bakora byanga, bahiga byanga, bashakisha byanga, inka zabo zipfa, ubu namwe murashyikiriwe kubera ko M23 irabegereye. Barajya batanga amadolari 1000 umuntu atwika isoko ifamu y'inka yiroge, undi barabara ribomore kirara gice. Ibintu bigiye kuba mu Burundi ni kakajagari nkako muri Kongo. Ubwo ni ukuvuga Burundi bugiye kubanza butesekare, niba ari umunsi umwe usigaye, niba ari 2, niba ari ukwezi, niba ari umwaka, kamasijuru, ariko muri mu gipimo, ariko muri tagete yo gusubirizwa mu ndumane. Bimwe Rugabo yavugaga ngo mbaya haga muratubabaza, mwatubabariye. Bimwe Makenga yavuze ngo mwatubabariye, bakabasaba ikigongwe, bakazi Bujumbura gusaba imishyikirano, mukabareba ngo nk'ikimbwi haze kubera ko mwariye ngo shago jya abana banje bapfa kuba bahaze bari kwiga. Ngo abana none si igihugu kibagaburira, si ikori ugiga ngo ayasimba nyavuze iyo baba batahaze. Bikijya gihe Bibiliya yaravuze ngo umuntu yarenzwe arenza nyina ukuguru, kandi ngo umurengo wica nk'inzara. Evariste Ndayishimiye yaratambikiriye cyane, ari nabyo ugiye kuzira, ari nabyo navuga ngo bihatse bikururutse mu rwego navuga rudasanzwe rw'uko ugiye gutakaza ubutegetsi, ugatakaza icyubahiro, ugatakaza amafaranga, ndetse n'unacunga nabi n'ubuzima ukabuhasiga. Koko uratewe, kandi watewe sapos 100%. Igihugu cyaratewe. Noneho muze kureba mwa Barundi mwe, niba Gaburiyeri kiravuga ati igihugu cyaratewe, ariko mu gihugu imbere ati nyamara igihugu cyaratewe, mukwiye gukora ikibirira ko mugaterana. Ibi inama y'umutekano irimo sawa, ukumva mbayahaga umwishyikira kwa perezida bahaye akaza ataranize nkanjye hano, ariko akabaje ari mu by'amabuye y'agaciro, ati igihugu cyaratewe akabisubiramo. Abo bantu bateye igihugu ni bande? Bari bavuye, ntabwo ari CNDD-FDD iri kwibaga, iri kwiyica, iri kwiniga. No opposition iri mu gihugu imbere, kandi ntabwo mwabafata koko bo bapfana ibanga. Nta numwe muzafata, barafata igihugu cyose. Noneho ubu nakavuyo, ubu mugiye gufunga benshi, mugiye kwangiza benshi, mugiye guhiga benshi. Inzirakarengane hano zigiye kuba double. Too much. Ngira ngo inama y'ikibirira ko mu Burundi iri kuba, neva ari kuremesha inama y'ikibirira ko inama mbi. Ngira ngo ubu noneho mubonye ko ibintu biri seriye. Imbonera kure muzibwire ngo ni muhunge. CNDD-FDD ubu noneho mujya mwakemera ko umuntu ari umuhanuzi. Narababuriye ukwezi kumwe, 2, 3 ndababurira. Mutanga amahoro muranga. Mbabajwe n'abari barashimusa amatongo, bari baranyaza abantu, bari baribye abantu, bari barahombeje abantu, mwikwegera ko mwikururira ko mwihuriza ko ubutunzi. Akebo kagiye wamugarura intuma y'u Burundi hugu. Nevo yagiye ikisasa 2 nta kivuyemo. Bafatana Minembwe. Prime nawe agerayo. Nubundi biragoranye, nubundi Bijombo. Ngira ngo imisozi ya Uvira M23 imeze ukumo hejuru, imeze nka yankukuma cyangwa biriya bisiga byo mu Barabu, bijya ku butumburuke buri kure cyane. Ubu noneho mumaze kubona ko M23 iri seriye yo mu byirimo. Inama y'umutekano iri kubera i Bujumbura. Hamwe ni ikibazo cy'amasoko, ahandi ni icya Red Tabara yidekaraye gutaha. Noneho ubu barakangutsa abadede, mbere ngo bajyaga bumva ngo n'abantu 200, ngo n'abantu mwaheneye umubanyi murafutura.
abo mwitaga amajana abiri bababanye ikibazo gikomeye cyane. Kandi iyi ni ingwano mwe mutiteguye, ngo babyitaga ngo ibintu biri aho, neva bajyana muri komedi ngo abana banjye bariye, neva bashyira muri siyasa ngo jewe ngo bariga, leta irandihira byose ndabiraba ati ngo amaduka ngo ntiyemewe. Doke abadede mwafashe igihe cyo kurangara, mufashe igihe cyo gusamara, nimuhagarare hamwe mubwire imbonerakure ngo mugiye guhunga. Uzi ubwenge mu mbonerakure, uzi ubwenge mu badede, natekera ahunge. Ntabwo ibi mbihanura, harimo bambwiye ngo kutagihanura. Mpanura ibibaye se, mpanura ibigaragarira amaso y'umubiri, kereka ubwo ari ibindi ndigwa. Naho ibyo guhanura ngo sendi de defude divuyeho, ngo sendi de defude dirabogojwe iratembagajwe, byabaye birabakanga. Ubu tuvugana iyi nama, abadede bahangayitse, abadede bafite ubwoba, abadede bamaze kwicara ahantu nabo ubwabo batagifite igaruriro, batagifite kujoyoninga ibintu byamaze kubarenga, byamaze kurenga inkombe. Kuko ibiza gukurikira ni ukwinjira. Ntabwo iyi shuro, ntabwo ari M23 igiye gufata Uvira. Iyi shuro ntabwo ari M23 igiye gufata Baraka. Iyi shuro ya kabiri ni Red Tabara igiye gufata biriya bice ariko mu isura ya M23. Iyi shuro ni Red Tabara igiye gutaha, abanyamerika bagashyigikira Red Tabara, bamara gushyigikira Red Tabara bagahumisha amahanga, Red Tabara yamara gufata ubutegetsi, buriya Uvira irahinduka sitoke y'intwaro, Baraka ihinduke sitoke y'intwaro. Babona uko barajya bambuka i Bujumbura, babifata muri Kongo bajya i Bujumbura, babifata muri Kongo bajya i Bujumbura. Ibyo Nevo yajyaga yihaye akavuga ngo igihugu cyanjye nzagitanga, ngo abitoza guhirika ubutegetsi bwa Kigali mbohora abanyarwanda. Umuntu mukuru w'ijunja n'ijambo w'imyaka nk'iyo ufite n'imvi zitangiye kuza, ujya hari ukiyamamura uko nta gisirikare ufite, nta gipolisi, nta rwego rw'iperereza, nta bushobozi. Akebo kagiye wamugarura intuma y'u Burundi yabwirwana ngo huguha. Rero hano tumaze iminsi tubona Rugabo agaruka ati ndabambutsa n'amaguru. Ubu noneho barimo nyine bari kuvuga ati Uvira habaye Burundi ryari. Uvira abarundi bagiye amafi yaho twe dushonje mu minembwe, abana bacu bagwaye amavunja kuva ryari. Uvira yabaye Uvira, Baraka yabaye Baraka, baranyotewe, barahashonje, barahababuka, iyo bahatekereje bahita bumva bararayo. Birondere ndabirondere, iby'Imana biraronderwa, iby'Imana biraronderwa, iby'Imana biraronderwa. DFDD yafashe ikibazo cy'igitoro mu bintu by'imibyirato, kandi igitoro abakiborotse n'abawopoza kugira ngo kiguteze abene igihugu, kandi babigezeho igitoro mu Burundi kirari rwose, mu kiburira inyishu n'igisubizo. Baboroka amahera mvamakungu, Neva samarira mu bidafise ikibazo, agira ngo ni ibintu biri aho bisanzwe kandi biri gukorwa na Red Tabara n'abafatanyabikorwa bayo. Wabonye usimbuka, Nkuru Nziza yarayisimbutse ya 2015. Buno bamaze imyaka isaga 10 bitoza, bimenyereza, bihugura, bahagaze n'abantu bagiye noneho kurwana intambara ya jihadi. Biza kurangira nanone amase abuze mu Burundi, ariko hanze araboneka, ifumbire mvaruganda irabona. Nabyo politike mbi barayigukinira, ntiwabimenye, urasamara. Barongera bagukinira politike mbi y'ibiturire, banda birabe bakavuga ibyo bagomba, ibyo bashaka, bakuzanira politike y'amavuka ngo n'inkwavu ngo n'ibibyera, ibyo uvuze byose bigoramye, abahutu bose bagahita bagukomera amashyi bati cyaratuvunnye ntabwo tubaha. N'abandi batutsi bibonera umugati. Abo bantu bose baragushoye bagufasha kumena, ariko kuyora ntawe uza kugufasha. Ubu rero Neva inzira neza, uregura, urabogozwa, harabiki bagiye guturira ama ofisi, baturira imipaka, basahura amabanki,
donc ibiri kuba i Bujumbura bigaragaza gahunda y'aba opposition Red Tabara FRN bimwe mwebwe mwafataga ngo murabicira urunyera rurukonda ibi birakomeye kweli ni mwihweze namwe murabe mwitegereje mukareba neza murabona Red Tabara ari Red Tabara muzi ya kera bamaze iminsi muri formation zidasanzwe bamaze iminsi mu mutwe ibintu barabigize seriye zoma iyo ibara riraguye aha rero ngira ngo ni bya biturira Amerika ikunda by'amabuye y'agaciro Amerika ntabwo yakubwira ngo amafaranga oya amabuye y'agaciro biba bihagije niyo mare yamaze kwemera amabuye y'agaciro yose y'u Burundi ariko Amerika imuha ubutegetsi kandi Amerika nta butegetsi bundi iri bumuhe nuko Uvira iri bufatwe na Baraka ibyo bice byamara gufatwa niyo Baraka rekarama gutaha ko ari abarundi batashye ubwo umujyi wa Uvira urahinduka kavuyo inyeshyamba ziri gucamo zitashye ariko se byo koko byukuri koko ni Red Tabara M23 witashye Burundi nakwambi dukuvuga mu Burundi agiye guturayo abakongomani bo muri twigwaneho bo muri M23 abanyarwanda bo muri FDLR cyangwa se bo muri Kongo koko mpamenya ko niyo mbarazatahana na komite hafi nka 1/3 abandi azabasanga mu Burundi ariko aratahana abambere bazamufasha kwima ingoma Sultani Makenga arajya aji Bujumbura hajya hasi hano kuri Tanganyika ya mikeke bafata iyo mu Buvira mikeke niyo kuri Tanganyika subwo zihiti hari ubwo aba bataramukuntu bagiye kugira amagara mazima nta mbibi zizaba zihari hagati ya Makenga na Niyombare nta rubibi ruzaba ruhari nukujya binjira barengana gusa nk'ibisanzwe baza ubu imyitozo izagibera hamwe igisoda cy'u Burundi kizaje kijya kwitoreza Rumangabo nicyo muri M23 kijya kwitoreza i Burundi ndahibagiwe hana abarundi bitoreza ku ishuri rya gisirikare imbonera kure mube muhunga temba harageze no kuvuga rero mpamya ko Amerika intambara irwana nizo nyine nizibiturire Sultani Makenga baramuha Nord Kivu na Sud Kivu abakubita amabuye ya rubaya abakubite ubutunzi bwaho abanyamerika basharame ariko kandi nanone na Amerika nayo yitegure ko abana nabo bazidekarara nka Thomas Sankara cyangwa se nka Burkina Faso uyu uriho kapiteni Ibrahim Traoré n'ubundi Burundi no kugira ngo bushyike iyo bugomba n'aba muri Nord Kivu no gushyika iyo bagomba ariko bazidekarara abazungu muzataha amara masa